قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة Zulumduk kılуу kıyamet günü көптөгөн караңгычылыктарга себеп болот. Zulum деген ne degeni? Zulum degeni bir nerseni öz ordundan başka жерге koyu zulum болот. Misalı baş kiyimdi, kalpaktı, topunu, seldeni başka kiyiş керек. Oşonu butuna kiyip alsa, uşul zulum болот. Emnege ordu bul emes ele da. Alsızga küçün көрсөтүп, alsızga ziyan berip savap koygan zulüm. Ne için? Özünün alsız menen küreşmöş керек ele. Bir adamdı jönөн günösü jok ele savap koysa. Bul zulüm bolot. Oşonda ele kaynene kelinin jön ele kıjalat kıla berse. Үйдү шыпырса дагы, тамак жасаса дагы, суу чай кайнатып берсе дагы, барын жасаса дагы наразы болуп, шүкүрсүздүк кылып, кыжалат кыла берген бул зулум болот. Кол астындагылардын акысын жеп алганда зулум болот. Bir үй бүлөнүн башчысы атага Аллах ошол үй бүлөнүн рызкысын берет, баарын өзүгө иштетип жиберген зулум болот. Үйдө атага Аллах канча рызкы берген болсо, акча, байлык, ошол үй бүлөсүнүн бардыгыныкы тең. Ошону өзүнө эле иштетип алып, аларга жөнөкөй эле жашагыла, сабыр кылып жашагыла деп эптемей азык алып барып берүү бул зулум. Демек кайсыл нерсени өз ордуна койбой башка жерге коюп койсо, ошол зулум болот. Ким канча зулум кылган болсо, кыямат күнү ошончолук алды капкараңгы болот да. Ошо дүйнөдө бирөөлөрдүн акысын жеп, кыямат күнү алды капкараңгы болуп, Сырат көпүрөсү дагы такыр көрүнбөй калганда, ошондойлор момундарга айтат экен: "Ой, имандуулар, зулум кылбагандар, бир аз тура тургулачы, биз дагы силердин жарыктыгыңардан пайдаланып өтүп алалычы" десе, "Иржиу вараакум фалтамису нура". Алар айтат экен: "Жок, бул жарыктыкты кайтып артыңа барып дүйнөдөн алып келиш керек. Дүйнөдө зулумдук кылбай, караңгы кечелерде мечитке басып баруу менен, караңгы кечелерде тахажжуд окуу менен бул жарыктыкты ошол жактан алып келиш керек болот. Бирөөдүн жарыктыгынан бирөө пайдалана албайт" дейт. Хадид сүрөсүндө ошол окуяны Аллах баяндаган, ошол боло турган нерсени. Ошого бирөөгө зулум кылгандан сактаныш керек туугандар. Жабыркаган адам капыр болсо дагы, зулум кылган адам мусулман болсо дагы, Аллах капырдын айкайлаганын, капырдын кыйкырыгынын дуасын Аллах угат, кабыл кылат, жана мусулманга Аллах Таала ошонун сазайын берет. Муса алейхиссаламдын китебинде Аллах Таала Тавратта мындай деп айткан: "Эй Муса, мен сени пайгамбар кылдым, жабыркаган адамдын үнү мага жетпесин" деп. Себеби анын дуасы менен кабыл алуудун ортосунда эч кандай тоскоол жок. Bir musulman emesti жөн сабап койсо, же иштетип акысын бербей койсо, ал өз тилинде эле Аллахка кайрылса, musulman эмес болсо дагы Аллах ошонун дуасын кабыл кылып, мусулманга сазайын берет. Дүйнөдө эле. Ошого зулумдук кылгандан сактаныш керек туугандар. Бирөөдүн жанына, малына зыян берип, бирөөдү сабап коюудан, бирөөдүн байлыгын тартып алуудан күч менен. Бирөө мисалы чында эле сизге бересеси бар, бербей жүрсө, анда барып ошол сизге канча бересе болсо, ошончосун сурабай эле алып кетсе, бул башка маселе. Бирок сизге бересеси жок. Жөн эле бир адамга зулумдук кылган бул арам. Аллах Таала хадиси кудсиде айткан: "Эй пенделерим, мен өзүм зулумдук кылбаймын. Өзүм зулумдук кылууну арам кылганмын. Силер дагы өз ара бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. Кошна кошнасына зулумдук кылбасын." Зулумдук дегени, мисалы үйүндө ушундай бир катуу үн менен телевизор же бир нерсе коюп койгон, же үйүндө мусурларды жума сайын эле өрттөп күйгүзүп түтүн кылат, андан кошналарга жагымсыз акыбалдар болот. Бул бардыгы зулум да. Адам өз үйүндө эркин, каалаганын жасайт. Бирок ушундай бир нерсе жасабаңыз, андан кошналарга залакас тийип калса, бул зулум да. Кабаттуу үйлөрдө жашаган адам, астыңызда жашаган адамды ойлой улам эле дүгүдүк нары бери тополоң тарс, бул астындагы адам мүмкүн уктай албай атат, ооруп жатат 3 күндөн бери. Ошого кошнага, жашаган жерибизде кошналарыбызга зулум кылбашыбыз керек. Кээ бир кошналар бар, мүмкүн сизден коркот, мүмкүн тартынат, мүмкүн каттуу сыйлайт, же мүмкүн чыр чатак болбосун дейт, бирок сыздап жатат, кыйналып жатат.
же болбосо шаарда үйүңүздө тоок сарай кылып алгансыз, ал киши конокто чакыра албайт, үйү сасып кеткен. Мен өзүм билем. Өзүм үйүмдө эмне кылсам өзүм туура, өзүңүздүн үйүңүздө эмне кылсаңыз өзүңүз билесиз, бирок зыяны кошуналарга тийбесе эле болду да. Себеби кошунанын акысы ушунчалык көп. Жабраил периште канча жолу пайгамбарыбызга келген болсо, башка нерселерди айтуу менен биргеликте кошунанын акысына бекем бол деп айтып кетер экен да. Кошунаңа жамандык кылба деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, мага ушундай ой келди. Эмки жолу Жабраил периште эми келгенде айтса керек, кошунаңа дагы мурас калтырып кет деп айтса керек деди. Себеби андан башка калбады дейт. Тамак жасасаң, биразын кошунага алып чыгып бер. Кошунага зыяның тийгизбе деп айта эле берип, мен айттым, ушул эле калды. Өлгөндө, демек менин байлыгымдын канча бир бөлүгүн кошунага деле калтырсам керек деген ойго келди. Бир адам каза болсо, кошунасы айтса, кошунасы бул айлана чөйрөдө жашаган адамдар. Дыйканчылыкта сиз бир арыктан суу ичкен адамдар баары кошуна болот. Бир жол менен үйгө барган адамдар баары кошуна болот. Дуалы бир болгон адамдар кошуна болот. Ошол кошуналардан бирөөсү айтса, жакшы киши эле, аябай жакшы. Жөн эле ушул күбөлүктү бердиби, Аллахтын алдында бул күбөлүк өтө маанилүү. Өтө таасири көп болот дагы, бул адам жакшылардын тизмесине түшөт. Кошунанын күбөлүгү менен. Жакшы эле болду, ушул кутулдук ушул адамдан. Аябай начар киши эле. Жүрөктөгүн айтты, кыйналганын. Өтө начар адам эле. Кандай жол менен болсо да, мисалы машинасы алып келип кошунанын алдына коюп коет. Албайт мисалы бирдемке десе жинденет. Же сарай курган кошунанын дуалына. Ошо эгер үйүңүздү кичине бийигирээк кыла турган болсоңуз, кошунадан уруксат сурашыңыз керек. Мүмкүнбү кошуна, уруксатпы? Үйүмдү бир аз бийигирээк куруп жатамын. Сизге бир аз көлөкө болот. Күн кичине кечирээк тийип калат. Ушуга макул болсоңуз курайын, болбосо өз үйүңүздө эле курганга акыңыз жок да. Үйдү сата турган адам кошунасынан сурамайын сатканга болбойт. Кошуна сиз албайт билеңиз үй. Эгер айтпай саткан болсо, кошунасы мен алат элем десе, саткан адамдан кайра кайтарып алып, акчасын берип кошунага сатуу милдет болот. Буну хакку шуфа деп айтат. Мен кошунаңыз болгондон соң алууга менин акым эң көп. Эгер кошуналар жок, биз албайбыз, ала турган ниетибиз жок десе, ошондо башка бирөөгө сатканга укугу болот, уруксат болот. Ушунчалык акысы бар да. Жериңиз бир эле. Сиз айтпай эле башка бирөөгө саттыңыз, ал келди. Кошунаңыз айтса, жок, мен бул жерди өзүм алат элем. Болду, сиз жерди кимге саткан болсоңуз кайра акчасын берип, аны көндүрүп, ал жок, көбүрөөк акча бересиң десе, көбүрөөк акча да берип, алып келип туруп, кайра ушул кошунага сатканга милдеттүүсүз. Андай кылбасаңыз, анда кошунанын акысын жеген болосуз. Ошого эң көп кошуналарга зулумдук кылбашыбыз керек. Макул, ал кээде түшүнбөстүүлүк кылса, ага эчтеке эмес. Кошуна менен мамиле кылууда 4 эрежени айтып түшүндүрүп кетти. Эң биринчиси, кошунага жамандык кылбаңыз. 1. Экинчиси, ал жамандык кылса, чыдап коюңуз, эмнеге кошунаңыз болот. Үчүнчүсү, кошуна жакшылык кылса, ошол жакшылыгын көбүрөөк кылып кайтарыңыз. Төртүнчүсү, жакшылык кылбаса деле сиз жакшылыкты токтотпой жасаңыз. Кимдин эсинде бар болсо, мурда апалар нан жапканда, тамак кылганда бир нанды берип туруп, жаш балдарына кошунага алып барып бер. Жөн эле. Бир нанды кошунага алып чыгып берчи эле, тамак кылса, бир идишке салып кошунага алып чыгып берчи эле. Айылда, кошуналарда ушундай бир ынтымактуу мамиле бар эле. Сурабаса деле. Себеби биз тамак жасадык, тамактын жыты кошунага чейин барды. Эми анын акысы дагы бар. Даамоз тийип көрсүн. Нан бышырдык, нан бышырганыбызды көрдү же сезди, бир нан алып барып бер. Кошунанын акысы. Азыр эми айылдагы макул, шаарда жер үйлөрдө жашагандар макул, анча-мынча чыгып кирип көрүп калып таанышса керек. Бирок кабат үйлөрдө жашаган адамдар кээ бирлери жылдап жашайт, бирок билбейт, үстүндө ким жашайт, кошуна ким билбейт. Ошого билип, мүмкүн муктаж кызматка кызмат кылып, мүмкүн кыйналып жашап жүрөт, жардам берип,
Anan oşolor ne dese, meni koşnam jakşı kişi. Hazret Umar radıyallahu anhu'nun oğlu Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu kızmatçısına aytdı, bugün bir mal soyup, koy soyup, koşnalarga taratalı degende aytdı, sizin can koşnanız jöötko dedi. Aytdı, "Vabda bi jarinal yahudi." Oşol jööt koşnan üyünden birinci başta dedi. Oşoga birinci taratıp ber dedi. Koşnağız musulman mı, musulman emes mi, ayırması yok. Al bizim koşnağız. Saset. Ağa jakşı muamele jaso bizge mildi. Ziyan berbeş gerek. Bu zulüm bolup kalat. Allah saktasın eğer koşnağız bizge arızdanıp жазган bolsa, bul maga uşunday kıldı, zulümdü kıldı. Anda bundan öte korkuş gerek. Öte korkuş gerek. Şu kebir adamlar namazda okuyup, gerek bolsa ajıga da barıp kelet. Davatga da çıkıp kelet. Biroq uşul jer maselesinde kebirler uşu bir karış jer, kiçine bir yarım metr, 1 metr jer üçün koşna menen talaş, uruş talaştı. Sen bul jaka kirip kettiň, bul jak. Emin tuğandar Kırgızstanda jer ötö kenen, sizge şunçalık jer kerek bolsa, mamleketke kayrılsanız sizge gektar jer beretdi. Anı sizdele 90-njy жылдары жерди ar bir jaranга 1 gektardan jer bergen tuğan. A biz yarım metr üçün sen bul jaka kirip kettiň je bul eçteki olboydu. Al yarım metrge biz bir nerse egip bayıp ketpeybiz tuğanlar. Andan kalgandары da koray basıp jatat, eçteki kılbayбыз. Kurgan emesbiz. Biz özü 1 sotuk jerde jaşaybız. Üyübüz 100 kvadrat metr. Köpçülük adamdardın üyüçü. Jaga jetpeydi. Biroq agar 4 sotuk, 5 sotuk, oşonan keçine bir 10 santimetr duval nары beri bolup ketse boldu. Koşna menen uruş talaş al bul duvaldı. 1 metr, yarım metr jer üçün koşna menen ottoşkon, sottoşkon bul tуура эмес нерсе туğanlar. Bolupdu, eçteki bolboyt. Eçteki bolboyt. Kiçine siz jaka ötüp kettirdim. Eçteki bolboyt. Makulmun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda bir adam Peygamberimize kelip aytdı, Allah'ın elçisi, buna koşnan bolat dedi. Musulman, koşnası dağı. Aytdı, usul çegerada dedi. Biroq darak bul tarafta. Bunun üyü tarafta bir kurma darağı var. Anan usul kurma bışkanda bir iki kurmalar men jakada düşüp kalat. Şu baldarım barıp alıp jeyin dese, oşonu dağı karmatpay, üyüme kelip barın çoğultup alıp ketet. Uşuga men üyüme düşkön bir iki kurmanı baldarım alıp jese ruhsat berseken, özüne aytsam makul bolup atat degende, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çakırıp aytdı. Kara dedi. Sen oşol kurmanı bul adamga düşkön jaktı tek koybaysın bu, soğuk bolat dese aytdı. Jok dedi. Al ötö başkaça kurma dedi. Sortu başka kurma dedi. Ben anı beri albayım dedi. Anda mınday kılalı dedi. Sen oşol kurmanı koşnanga ber. Men dua kılamın, Allah sağa beyişten bir tüp tarak beret dedi. Kurma beret dedi. Beyişte bir tüp kurması var adam tozokka düşmeydi de oşo kurmanın canına barış gerek de al. Dese janağı kişi aytdı. Keçiresizler, çın uşunday bolganda men beri albayım dedi. Men al kurmanı öte jakşı görem dedi. Beyişteki kurmaga da kalmaşpay koydu da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oylanıp kalganda sahabalardan biri ötte çoğun bağı var ile 600 tüp darağı, kurması bolgan bağı var sahaba. Aytdı Allah'ın elçisi, oşol bir tüp daraktı men alıp durup, jana siz aytkanday koşnasına bersem, maga dağı oşol duanı berespi degende, albatta dedi. Barıp jana bir darağı var adamga aytdı. Men bağımды bilesin dese aytdı. O dedi, büt sodagerler senin bağın ele karap durat, aڭdyp duruşat. Senin bağın bışkanda soda baştalat dedi özüç. Kurma sodasına ötö tasiri çoğ senin bağın. 600 tüp belesetiңiz. Aytdı, men oşonu sağa berem dedi. Oşol 600 tüptü sağa berem, bunu bir darakты maga beresin mi dese, sen oylonu aytып atasың mı dedi. Oylonu aytып atam. Berdim dedi. Bağına barsa bul sahaba ayalı baldarı menen baktan kurma terip jatkan eken. Aytdı, sırttan aytdı. Kurmalardı taştagıla dedi, özüңөр çıkkıla, men sattım bunu dedi. Ayalı çıkıp jatıp taң kaldı da, munçalık çoğun baktı, kimge sattı ken, kançaga sattı ken. Aytdı, kançaga sattınız degende, aytdı, beyişten bir kurma darakka sattım degende, ayalım ne dedi bilesizbi? Munçalık paydalı soda kılıptırsız dedi. 600 tüptü karagan jok. Aytdım, munçalık paydalı, pribılni
kelişim tüzüptürsüz dep razı bolup baldарын alıp kolundagılарды da kurmaları da taşlap çıktı. Baktan çıkkanda berdi. Anan jana bir tüptü koşuna jaka ötkörüp tosmonu tosup gelip paygambarga kelip aytты. Allah'ın elçisi men dedi jana siz aytkanday kılıp oşol bir tüp kurmanı almaştırıp koşunaga berip geldi. Men maga da dua kılasızbı, Allah maga da beyişten bir kurma darak berer dese jok dedi. Nege dese Allah saga beyişten kurma bağı beret dedi. Darak emes dedi. Bolgonu uşul koşunanın baldarının köngülü üçün şunçalık sistemi boldu. Allah'ım. Bizde dagı bolat anday okuyalar. Kebirödün bir tüp kurması bolat, bizde örük bolat misalıca uşunday. Kebir butakları köçecek asılıp kalat, köçedeki baldar jey versin. Alardı çıkıp, kuup, anan taş menen urup, sögüp. Özü köçege asılıp kalgan butaklar köçönün adamlarınıkı. Je koşunanın üyüne kengeri ruhsat da berip koyunuz. Koşuna, uşul siz jaktagı sizdiki teribeli alыңыз. Allahu akbar. Kançalık suyunat? Kança razı bolat. Anan kirip tiyişpe gele bunu. Bir tüp jesenger, bir tüp jesenger haram bolsun. Anı menen adam bayıp ketpeyt, kedey bolup ketpeyt. Biroq uşunday tabiatlı adamlar var da. Men bul örüktü çoğultup, kurgatıp, satam. Anan balama velosiped alıp berem. Misal, uşunday bir men uşunday planlarım var. Koşunanın akısı tuğanlar. Hani köröt balдар elestediniz kunde körüp turat, örüngüňiz bışıp jatat, biroq jey albaytdy. Allahu akbar. Atting. Demek oşoga koşunalarыбызга koldan kelişince jakşılık kılalı tuğanlar. Jamandyk kılsa çydap koyuş gerek. Kara jamandygyna oşonçoluk jamandyk kıla albaýız. Sebep koşuna jamandygyna çydap jamandyk kılbaş, jakşılygyn köböýtüp kaytarıp al jakşılık kılbasa dele biz jakşılık kılabız. Mına oşul 4 variant menen koşuna menen jaşaş gerek. Oşoga Araplarda bir makal var. İhtaril jara qablad dar. Üy satıp algandan burda koşuna tandaňyz dep. Üy tandap jatasızbı? Uşul üydü alam. Jo birinci tandaň. Koşunalary kim? Kanday adamlarga koşuna bolosuz? Oşonduktan zulümdük albatta har bir adamga zulüm kılgan bul jaman, bирок koşunaga zulüm kılgan özgöçe jamandy. Başka bir adamlarga jasasaňyz günö bolsa koşunaga eselep günö bolat. Misal uğuru başka bir üýünden uğursa uğurluk bu, koşunan üýünden uğursa ekese uğurluk bolat. Ne üçün? Siz bul üýdü korgoşuňuz kerek ele go. Bul üýge siz baş köz boluşuňuz kerek ele go. Oşonda ele başka günöler. Misal bir adam Allah geçirsin başka bir menen zina kıldı. Bul zina. Bирок koşunanın zina kılgan bul başkaça zina. Oşonduktan koşunalarыбызга jakşı muamele jasaýly. Bu düşünbeyt da. Uşulsun o da. Uşulsun o. Düşünüksüz koşuna bergen Allah sizge. Usta koşuna bergen taң atpay başlayıp tarak turup. Eştekemiz, çydap koyuңuz. Oşoga köngöňge hareket jasaňyz da, oşol tarak turupka köngöňge hareket jasaňyz. Koşunaňyz bir uşunday kesip eýesi daima taraktatıp keç. Eşteke bolmaýdy. Könüňiz oşoga. Oşo ritim menen uktaganga hareket jasaňyz. Köngöňge hareket jasaş gerekdi. Eşteke bolmaýdy. Bирок biz anday kılbaýly.